Song ang ay to zinga adok school tengkat provincialized na tule misan noya college ti tulak te da ke dil na chu tel ania kan tutu nain hong na sata kan e wangle ngai ven tu thanem ta kan ma wangin kan thurel chu press conference panga puan zar tha kan tia mizoram mi puite siata min puan zar sakurin journalist te kan in soma etiza kal the hi sain lom thu sil cheu ani ama sabera chon scope upgradation kal taila school hi provincialization mai ne lovin upgradation tiangai asan chu provincialized school anom pa ka upgradation kan ti ama pro to kan lo puan special category chuwa puan ta te dun haya notification kan ti chu to lamsam category a b c te anoma chuten chuan school tam tak kha an din huna tanga han ti san an din hun han ti san sakte an ni lom tak chuang chan upgradation tin kanda ani he upgradation hi sang ni som hi pathum September ni som ni pasari khan council of ministers in alo puang toa sta chuan school zathum somli provincialized school za somria then provisional lot of da to school somla le pani lamsam grant in ta da santur ama chon lamsam ti to pania kha cabinet meeting khan category a b c in aron chen sang ta chuan school chanem tak school za le pariat lai kha an din bun aron siam tha tepo ani tong su chian chuan rom anar siama chuan ni somni pasari thakwa sani somni pathuma upgradation council of ministers in asiam ta ka khan department of personnel and administrative reforms the law and judicial department le finance department siat puina atil lova cabinet meeting a chuan na chungchang soi ni donin dpnar law and judicial le finance te siat puina lak ani thina chumini wang chuan an tutlu na ahi asana kalti lengaya school te heng ho hi keni chuan kan sarkar ti khan file kan kalti hala ataka chanti theina dpnar kan thelu ta milo provincialized sakro pro to ka lo daru kan antia amaro chu dpnar lo lamin heta hi chuan arim chang lo etin anon soita kalpo kalrei lem lo soi ho na kan nei ni do bera sta chuan provisional adop hen school somnga le pani lan kayan nia sani somni pathuma provisional adop rules he lo ommia lowa rules ommia lo khan school kha lan kai tok pan nia chuwang chon kalpui the ni lo sarkar ave reng chuan dan be chana ti tur nia dan khalo ommia lowa cabinet meeting khan ada na kha alo siam box lo chuwang chon kalpui the ni talova then school education department in notification ni somni pani thakwa sani somni pathuma khan cabinet meeting ma ni sari khan notification ati chua pa chuta chuan provincialized school te chuan he tiang ang hi criterion nei turani dia kha ate na te phung he nga hian an tling nge turani ti kha cabinet meeting ma ni sari khan lo ti chuak towa chumi nen chung kan an en ta high school a ringot po hian school za somni le pasaria khan tling lo za somni pasarin tling lo somni pasari chawan tlinga somko le pathum kha an tlangal top maya chutiang din huna awma wangte tin transaction of business rules a hian kan en thein karinga transaction of business rules cabinet meeting hian thu nei na sang takaneya amaro chu provisor on siam ta group a chin level 10 lo chin b chu dpnar thu nei turani tinia eta hian higher secondary school principal te anzirti tu te high school headmaster te high school a rei tak lo thok to a senior teacher te adoka an lokha group 10 lo te kha level 10 lo khan lo lave towa an pe kha khatia lom ve to wang khan rem chang lo kha
alo om ta a tiang chuan in lamsam GIA atana alo chop chua then kha chu an lo defunct le towa then kha chu an mani school ming pon metric exam pon lo na chon lova kha ho kha lamsama alo dalu nuala heng te wang hian ngai tu thatanga ye tin cabinet meeting a dalu le anita a chuan cabinet meeting chuan ni sompore tharuk sang hi som ni palia cabinet meeting chuan vai ni pai phot maila school education department ne ron ngai to tharo se aron tita tiang chuan ngai to anita ni sombaru klasom sang hi som ni pali cabinet meeting chuan Mizoram education lump sum grant in it for general maintenance of private school rules 2024 le amma notification allo siam to he criteria te hian ngai na thiam na om the tia kha aron pass le ta relaxation aron pass de le chuan kanan thelu le thil dang cabinet meeting a het chunga lai upgradation hi putlu ani kan chai na sakhop maya education department po kan cabinet meeting po hian kan ngai to na sa ni chuan ni som pathum thanga sang hi som hi panga ni kum me a khan cabinet meeting heti hian min ti sak to te kan an tia amaro chu cabinet meeting chuan ngai tu na chazok se na ngai ati wangin kan thelu po chu apom le ta chuang lowa study team adin ta chu study team chuan chairman puke sap langa ani hi DPNR minister ani na angin aron tela secretary school education department secretary man ania minister chamtu member ania chuba ga chon putilal himpu MLA Reverend Dr. K. Panjaba education consultant then commissioner and secretary DPNR secretary law and judicial department secretary finance department te member da ania heng kalkhom hian vai tamtak in mukhomin the Mizoram education lump sum grant in aid for general maintenance of private school rules sani somni panga chu aron dong chuaka pom ani le ta ni he rules sin akina chiang zokin kanon sei fia anga zo na te pom viau thei do na voina hian kan secretary te kan DS te kan director school education kan director te no telpui ni ti kha atira introduction kan lo ti mai ani kan how to te kan official te meron telpui ani chuan he study team hian rom hanaron siam ta council of ministers meeting ina aron engeniam aron ti chua angeni apom thei turin heti hian ron ti ro se kan ti ta chuan kumin February khan aron da chuak le chu nili thani san hi somhi paru khan council of ministers meeting chuan aron pom ta ani chu rules a siam chu una hian notify thei turin da ani to amaro so provincialization hi ala felma chu ti thei ani lo wangin ihan kan ti do na nia when a press conference hi kan ziti tu te nan sebik lawa apa ingan tia chuan nang ni ho wina data in ke na hi anron en verturania aron ngai venturania when a local te hian information poi mo tak in hong do na chu when a in kalla nang mani in poi mo tel na turani apu dar tu te inia min lo che pui te po mai ke sia then ni sompore thanga sang ni som hi le paru khan hey yap council of ministers meeting jong tun thotan ni khan school provincialized tour apom mane da chuan school zong avai provincialized vai kan du ni amaro chu criteria siamalo ni to chumi be san chuan ti phot angai ti ania chu dipinia law judicial finance tapon min pom pui thapa rom kal ani heta he criteria phalo pakhato oma chune chu
tur tlang ami special blind school ania anni hian ko anti kompon an phadon lowa amaro chu khongai na nen khongai le zual na nen he thili chu kan tia zirlai te po ngai ven ngai boipui ngai ani wangin ani hi chu special big boka in Council of Ministers chuan somnga le pakhat chinga atel ta abak dang zong hi chuan criteria thani criteria tia po hian kan huam zau khopa adam tak taka chuan higher secondary school a hian tumli chunga an exam result te an enrollment te khating kha enanga ya or tine lawa and tinia za somriat an pa sangaya tin enrollment a khan zirla ya khan somria le somli thingtlang tan somli nia station an zirla an nei za tu pi the nia ngopa higher secondary school in exam pass percentage a phalowa amaro chu Council of Ministers meeting chuan angai dam thei patopin ngai damang apakhat zo kan tlinga heti hen ti mai ang aron tia tin sangni somhi pathum khan high school a hian somhi pasari chau kha criteria kha te fun pha khan uma somthum le palia tuna hian ti punania somhi pathum nuwa khan school te allo siam tha a enrollment ten lo ti san thei chuan ti ni high school a hian school no pang somruk an ne anga ya mei chia hlang ani chuan somnga ko et mi pale mi chia omna ni chuan somruk turani sirlai no pakha sa chuan khati hun la sang ni somni pathum po phalo amaro chu ahnuwa tun kumin kheng ni ruk ni sari chu tuna kallai kheng hian somrukan phak chuan hemi te chu ki dale me ngu kan tia school kha an lo chiam tha zirlai lo nga bel to chu wang chuan hemi te hi da ang tin kan ti bel le ta chuta chuan pasari bel ani ta ni amaro chu abak dang phangang lowero khachu ti gaina lawa bil school a po sang hi somni pathuma khan pani chawin an tha akal zela tuna panga kada ni ta blind school nen chuan special blind school nen tiang chuan a fan thei topin kan fan ve ko kan ti kha kan sei tel duwa ta ni na ken thel china khan kan fan vewa tuna adok school ni me provincialized tak lo te hi special category 1 ta ani dona tuna adok school at hokle ke hian zirti tu het regular teacher in flow alla kan alla to dona ni ama ka chon adok a hian al lo hi basic achu afulin alla basic pay fulin allowance ro chu chan ve ni ta ni half allowance ne tuna chon full allowance la to dona tiang chuan an school kha special category 1 da maila alho apum todona afulin langa tin sangi somni pathum somni pali thenga anla that come retirement gratuity noi li pokha pekle ane dona kami kan pek lo chin sangi somni panga khan kana ti topa rules lo dang lam to wangin khamia kan pek tak lo pokha pekle ane dona lo pension to te po pek ane dona chuan school atanga special category school ani to nu pon pension chuan noi li an la thei don ani chuan the Mizoram education lump sum grant in for general maintenance of private school rules sang hi somni panga athuyang renga tuna category thar kan nei ta ka hi sawifiah ngai tak mai ania sta chuan lump sum grant in 8 school tia grant in 8 to maila chithu mom to don ni ai lo tak phei chon chinga ni bera he ta hian special category 1 na manga chung bera special category 2 anum lea an hiam bera hian lump sum school chu category A B C in thle nia chumia an poisa don dan tur chu enexara hian ron tarla na nia in ho thei turin ta hian karon siam chuaka special category 1 hian higher secondary school chuan noi somriat pariat singa kum phadan nom thei don ani special category 1 higher secondary school high school hian noi somthum pariat kum phadan dong anga middle school in noi somthum phadan dong
chu an don dan tur ani a chuan special category school category 2 school om le a chu sarkar ma saina pro adoka lo pon to te khan ni pro adoka lo pon to te chuan kum khata higher secondary in noi somli pangan dong don ama chan noi thu man dong thin noi somli pangan dong to do na high school in noi somli paru middle school in noi somli an dong to do na stiang chuan an tan hian chen fa kom takin ma kan la ni sarkar in alo pon tong kha chon kal lo mai la sarkar ma se lo pon kal lo mai la category tha ale sumpo thanem tak an don turin bala ania chuan lamsam school anom vele ni chinak sayang khan atiem bera cha chon category A B C anoma category A a hian higher secondary in noi ria high school in noi ru middle school in noi nga category B a higher secondary in noi nga high school noi li middle school noi thum si nga chuan category C a higher secondary noi thum high school noi ni si nga middle school noi ni ani do na ya ama chuan lamsam school te hian higher secondary in noi thum high school in noi ni si nga middle school in noi ni ti in category om nia levin an dong thina tuna chuan category attention ania ka soya kha sia thia mar mai thea annexure 2 a hen che takina mu the do na entinan middle school a lamsam school in sarkar ma san doya kha chuan noi ni an lo dong topa enga tha po ni sila enga chia po ni sila noi tian dong veka tuna chuan category A noi thum man dong ta category B in noi thum singa noi nga category noi nga category B in noi thum singa category C noi ni tuna chuan tlang puin lamsam school kan da thar ho kha category C kan da alom sa to ho chu A le B a da an ni stiang chuan category sang ten ani ta elaya statement kan on siam kan talan karon talan thawa maro chu chiam taka soibel ka du chu tuna pro adok tuna so pro adok count to lawa special category 2 ani top to pro adok rule support kan rule siam thar hian aron luala to ni tin adok rule support hi om to lawa he kan rule siam thar hian aron lualan le to chuwang chuan adok school om to lovin special category 1 school anoma anha thok te ro chu adok school anom lai angin an la omanga lo kan pun sakanga an pension ma chu yang khan kan pe chak charam amaro chu an pension vele special category 1 na an don thei tu omaka school khan al adong ve to dona zirtir tu kha an manian la to tuna chuan adok school a chuan sarkar ne nan tia diowin high school te higher te khana lo la middle school chu SDO te nan lo la puya directorate lampang te nan lo en puya khatiam khan thilakal thina ziti tu tharon la kunai ro chuan management committee an la ve to dona an ku ta om tonga flo ero chu puisa kan pek pro rata in he laya puisa kan pek tur kha ziti to omzat turin arul chumia khan kan simanga chumia chuan chumia kan sem ziti tu paruklom don ta sila poisan donza tu noi somli kha 1/6 in an putirang chumi chuak za da school in donga an boy pui chum som to school he rule soya chuan adok nilaya ziti tu lomte an pension vek duwa khan special category 1 kha atak takin afulin akal thei to dona management committee kutail natanga management committee an sum don za somriat kha ziti to lo an pange nge turania aba kro chu school sakchatna de thindaga an mang theya avain kan pe du an ti pon an pe thei bokane amaro chu ziti tu te an ni na an hlo te an din hun halnan za somriat kha chu kan la hausak ani chuan
te phung ti niam the ni to don he rules bang hian ama chuan kan soi to angin adopt school chen khat zirlai po lo nei to manglo khopui om si zirlai som chau nei te no mania lo tlan hiam na sal tu hei a data te po karon tilang ani ho chuang amin karon a number te po karon da zirlai nei za te in lo enanga sian in se thei mai ang pakhat phei chu tu nai kan en chiang me ka provincialized tu nge tu lo final call hi kan la nei le do na khati hun lai phave si tu nai ka hiam ta em enga tinge sarkar in kan la ka enga tinge khati nga zirti tu ina an kalpuya zirlai te na an du lo khopa an tlansan khopa school omlaya sarkar ina la luang ti kha ngai to da kan ne ya he special category 1 no ma 2 ma po hi zirnan tlak niam chuan zirlai nei tlem tial tial chuan an din huna chang hen an tlat hiam le thei to don ani ama chuan an tlat hiam thei lon om chor me a school lo difang to te po kha sani som hi pathuma han la thuai nei ti ka thriat kha khami du han pakhat kan nei le a tiang chu kan an pai le te kha ni atin school hian an manin ram te pon nei tur ania ram nei mi alo zirlai po nei mi alo ten lo oma chu an din hun ani an tlak riam theina tur kha rul sa hen bil tel ania ziti tu te po an tran sotangai don ti kha kan ta lang del vele duwa special category 2 school a hi annexure 3 talan ania lekinai lo hunga chung te ho chuan chena ka soyam khan poisa thanem tak noi somli panga ti te kha andong ei dona an tan pon sen fa pom tak ni tura kan ngaya khang kha city tu te lo hang vek lovin school management committee kan pedona school management committee ni chena ka soyam khan za somrian al lo manga chu lo thei lovin ani za som ko kan pedona en ti pon an thu maro chu an man nge za ta kha za somrian chu ni chuan an ne lo hang ve nga kumtin an opti tanga siang chuan sarkara an sumpan dan an theilu tanga a fel lo chuan kha school kha special category tanga pai thei la ni don bo ani then special category 1 le 2 a hian lo thei dan om ve le ta he rule sa hian special category 1 a hian higher secondary school a hian tuma khuduna hian kan nei to silo an vain provincialized an ni wangin special category 1 a an lu du chuan ama criteria how tak lu tu kha kan ti niam ta hi mi rule sa hian municipal area zilai somria higher secondary bika chu aneu kha tama chu ang zon annexure nen zirtham lo in kan pe chu nia hei hi en lo ho in school ho in aron ngai ven don aron deal don chu in lu tu don ti kha kan sei tel nga la ni higher secondary a hian municipal area aizol le lungle a chuan zilai somria an nei ngai district headquarters a chuan zilai somsari panga chuan SDO omna school hian SDO omna kan ne hai west phaileng ti te helai alum sena ti te chimlama chu khate khat kan mun sang kan ne ya chumia kan nei na chon zilai somruk kan ne ngai abak dang zonga chuan zilai somma ne ngai ni higher secondary bika chuan high school a chuan ai dot dan in municipal district headquarters SDO le hundang te ti khat sui thatai la high school a chuan zilai somsari somruk somnga somli an ne ngaya middle school a chuan municipal area hian special category a hian tuma da kan tum lova district headquarters a somruk SDO na somnga mundang te a somli ama chuan za to pani maya middle school kha provincialized tu chuan han ti tai la khami criteria an om na tur kha provincialized dang chu ni ta amaro se helaya po category 1 an in ham ta na khan zilai somli ta lan nei tur ani ti kha kan criteria man chu ani ta tin pass percentage po za somnga panga ta lan nei tur ani chu mani school ming po exam ngam lo ten lo oma school then khat discipline aken kona te po kan tia pass percentage za somnga panga ne nga zilai heti sa tan ne nga ya then
category 2 han kum rukta la no mangaya society's registration an ne kum ni chung tu na hian kan an notify atang kum ni chung hian society's registration an ne ngai ni he thil kan tina chan chu lamsam school thin khata hian Kausan Peak school te noma ten lo te noma mimal school te pon lo mani private school ten lo dalu ta kha arem kan tilo society's registration an ne nga society an kala enkol pi tu ne nga ya khotlang in an din hi duat bi ka enkol bi ka du sakan du chiteng chuan ma kan la turatan sokso ania SMC hi public trust mo society's registration an ni turania kum de chung ha an ni don ani tin school hian building an nei turania an mani mingin ramom bok turani school then khatuna hian an mani mingaram nei lo te po no ma nai na thiam nain kan tia ngai na ngai dia ngai dam na tin reng kan ngai dam ani then hi chu stiang chuan kan han ti chau nok noka he rules fan an ero hi chuan kan strict view to don school in an mani mingin ram an ne ngai building an ne ngai bo stiang che chuan he la ya an hiam ber kan ti lam samatang category A tangin special category 2 ron lu thei dan kha aron nom vele ta an kai san thina tuna chuan ti topang kan school hi au pato kan lu ve hun to ti hi ni deuh topa a hoi sen hi ni deuh ani zep thu cheng lo wing ka sia nor tu nei cha upa deuh to de upa to bo kha loi kal thel sunga stem chuan thil lo kala chu wang chuan criteria a chhok dan tu criteria he kan set ta an category a kum ru kanam to turania tin an enrollment a po kha ni chena miang bok khan hetiza thi ni turani ti kha om bokan kinai ne nangai semenga tuna ka sei chuan in boy tol lang ti ka lawa ani nawa po achang theya stiang chuan hetiza thi ni turani ti kha special category 1 ayatle man hiam setin stiang chuan ruam manna kanon siam mani chuan special category 1 na tuna adopt atanga special category 1 kan da tu te po hi andin hunala der thong thowa kumnga chung kan hak dona kumnga chungin special category 1 a hetizati enrollment an nei turani ti kha an nei lo chon kan pai thlang kumnga chungin an in siam tha turani ama chon adopt kan lo oma an ngai thalu tu ka ti topang zilai pon lo nei tlem tir la ama ro provincialized lo du ve thosia in lan kai khan dua andin huna chetil boxia andin huna chetil chuan ani theilo ve in siam thatangai tin kumnga chung hun kan siam saka kumnga chunga special category 1 in an nei turani kan tiang hi an phak lo chuan an ni po hi special category 2 kan da thadon chu andin hun turania ngai tu le ngai turania siam chuan ma kan la chho zela mitam takin be seina sa taknen hian he upgradation hi an lo ena be seina sa taknena an lo khwa tile tu ni hi adam mai lo ni kalna pianga zona tam tak le so sal tu ton fo mai hi chief minister le achang tu minister tan hen ru le tak satan furit lian takani kan chief minister po hen shomati thina ke phei chu kalna pianga min lo zota a feni min chua chala a min gok lek hi ni enga tinge wangin nge tia he lampang adan le dun lam an se to si lawa he la ya te phung an lo si ba khan se to si lawa an ni chuan o man in tivek mai sia har sakhop maya adok school tam thiam ber provincialized le pro adok ka puan to te po kalpui chun zum kan du le a minister ang phei chon voi nga lai he upgradation hi council of ministers meeting ka pulu to ne ka putlu mun ber history kan siama at tu pui nga yang de wa chona topic nga ya putlu mun ber ala ing karing lulul po mintia minister pui de pon tingin na nga om si lawa anor tu liana thak boka amaro chu
he lampang DP niya law te finance te ne na lungrual taka kan kalthei na tu ngai chu ngai bok sia a sarkar sumina phak tok le te na siam sa mangin pa kan la chau ania provincialized star lo te hi kan ngai saklo bi ki na ni hau lova te na omsa mangin adok school te tan a huam zau the ang perin pa kan la zo kan ni ti hi min fiat pui turin adok school zi ti tu te le an school te ka ngen tak meu ani a riom don khop mea sarkar kan lu ton an lo tia amaro criteria siam alo ni to sia chu chu tu na hian kan han phang roi ania ngai tu na dang po la sen thei chu la ni amaro chu tun din buna chuan ti hian kan kal si ti kha ilo sit sak turin ka nge na hei sei tur chu tama hun are mai do na a dot le kalila nakina to pa zona te hun te kan honga rusa assistant professor regularization chungchanga kan lut le tua rusa hi rashtriya uchatar sakshya abhiyan kilam to ania chimin noya faculty recruitment support scheme noya college ti tu indai no na izio na kum sang ni le som pasari khan rusa PAB antia project approval board tina ni mea kuni chuan post somsari siam phalna aron pita khulama chengin chumi chu kumsani sompriat khan council of ministers meeting in angai tua alo kum sakta rang takin malak ni in post creation po ti halani heng mi tan hen mi somsari pani tan hian higher technical education noya post somsa ba ka khan post somsari pani create ani ba ka fill up khalna ti choni halani nokha alna ti chuania MPSC point open advertisement mangin alakal ta fata hil boy thau deuh lek awangin mi somluk le pakwa la ani thung ta somsari pani tangin nalak na hian sarkar na thok net lak dan turang chia advertisement ko ti chu ani nge ni sarkar na thok net inan bil don chuan advertisement chuan sarkar na thok het chuan an mani ho tu te ne na tin phalna la kangai ni ti te ateng ne te pay scale te po dalam hal zel ania chuteng chuan bil fai taka ti nia hemi huna po yan chuteng chuan ti ani nge ni chuan kumsang ni som pakwa September a council of ministers meeting in an en lea rusa ziti tu te al hloi hi he laya UGC pe yang ni lovin a fixin cheng sing sari la ro se ti nia UGC pe la phak lo na cheng sang hi le ti chau nia amaro chu sum in dai lo na te po niam chu steng so ta rem san so na wangin cheng sing sari hi fixin la ro se ti chuan heta hian sarkarin he thil a pomta ka chuan khulamin kumni chung kha an hlo aron pea e post khata heti zati kan pe theini noi sompruk singria da hi chuni tan song kan pe theini no tia ba a chu state sarkar tum turania kumni nuwa chuan state in he liability hi he asumpe turai kini chon kalau sum somanga he kan la kai service tenen hian liability ni berang chu kalau sum somanga tin NTM kam na nei sa feka ati wangin khulama changpon e poisa po andron petani chuan sarkar in la ta ga chana thok nok noka kumni apel ta ka khan liability akha he la service on zone ne loin al ho kha isang lem lovin pek chun zomani ta sing sari pek anita charchara heta hian ngut takin kanan ena nikuma po putlu ani towa he poi tun tum po hi ka tum ni putlu na ni le ta so kanan pulut le council of ministers meeting chuan a ome ani te ki he thai tin somruk le pakwa changkhan mi som pakhatin hunda la alom ho toy vaina lo bang towa mi somrunga le pariat ti he na tur tu thungna alo siam ve le ta ani heta hian sawifiah nga ya oma kumsang ni somni pakhata changkhan rusa a noya assistant professor thokte hi
al lo zong hi state sarkar in tum to a centrally sponsored scheme noi thok an pon ni to lo ni centrally la khadne sponsor to lo aron tum to lo hei samagra shiksha chuan zirti tu lo hi za som ron tum angane tu na phei chuan hei kumtin hin ti tlat hiama kumina hen za som sari chaw ron tum tonga state sarkar za som thum ron tu atumangai to a chuan centrally na tum chin khauma Rusa assistant professor ve thunga hi chuan state sarkarin atum veka wangin CSS regularization scheme hian akwam ve lawa CSS no thok me regularize me be se ho hian hei chu fair lowe adik lowe anon tia cabinet meeting kan nei musaka phega chuan aro in hor khoma borok se man tum ti pokan sia tun chu ma po hian tingen lo don som don ti ro chu ka lawa amaro chu kan thian ngai chu CSS apinga chu nima sila state sarkar in tho an ro atum subject to wangin CSS scheme anga kalpui ni to lawa state sarkar noi liau ni to a chu sarkar in ain tia mangin a regularization ni dikha min fiat puitan mi puiten mi lo fiat sakatan wena hian kan puang le ani school education department le higher technical education department la kan official te an thokha khop maya voi nga putlu le voi hi putlu hi a hau tak khop mai voi khat putlu po hi rel tur soi tur in bo sei tur kam sina kan official te an ha tak seta ani tho hazara to huni kan khengani ti hi ak soi tuan chunga polom thu ka soi ni zirna min ngai poi mo saktu kan chief minister pulal droma chunga school education department le higher technical education department minister kan yen lo thu ka soya akai foina noya khian zirna in satakin ma sonin state university te engineering college te faculty member la thang te ei tuna school upgradation te assess manga zirna ta na sum om bel te hi sankai taka kan man chuan kan zirna din hun hian ma son nge kan be se tlata heng mala na te hi ataka kalpui ani theinan kan official tele kan zirti tu te poeng kan thei to kan on chua zelang hi awena kan on buan thei chu ni ya ikhanin zawai chunga lom thu kan soi le a zona le chan na om thei te kha han ti chanila a zo pol thei pura po ngai ila school education department bi kha kanoni puat saya rusa bi kha chu zona lutukin kan thing lawa